ti naši crveni krstovi malo ćemo i šamarati udara. Ljudi kradu, razumiješ? To je problem. Vode treba dovući, tone, vode. Ja i ni vode nisam stigla pripremiti. Evo mi tu nema. Nema vode džaba, kudaš. Bio sam se otrovo, eto što smo pili, svi smo se otrovo. Nije ovo sve bođa volja, ako zna. Ovdje nema. Evo i ove imaju dvije vreće, mogu pomoći. Ajde, dobro. Okej. Odakle ste vi došli? Iz Tuzla. I mi grmimo tamo, ovdje propadaju na sve ona okolo mjesta, znači ošlo su nasilja, sva su ošlo. Ne mi recite, dijeli li vama ko šta, crveni krst, civilna zaštita? Ništa. Ne, vjerujte ništa. Ajde, pošast. Nemo ništa, vjerujte, sutra ćemo. Vidiš ti beli šta radi. Ne dijeli vam ništa. Ono dolazi. Nemoj se baviti. Ali nema do nas. Zato mi nećemo nigdje stavimo, idemo na narodu dijelimo, razumijemo? Prvi put danas je došao kombi ovdje pred našu zgradu. Spisak kućnog savjeta zgrade i odnio... Pazite, ostaćemo se trudati kombi i svi konvoji idu prema vama. Prema narodu idete direktno. Probajte, ako imate priliku, zovite radio stanice, javite adrese. I sutra ćemo mi smo nas zovite, nećemo vas priječiti. Nećemo mi vas pustiti, ćemo do kraja skupati. Do kraja nema, ovo nije jedan dan, ovo čično, možda godinu. Znači 3 dana sve ću oraš, jučer su mi potuzno na vas, znači ovo si potuzno, sve s kuće, znači ne znam došao u džamiji, po 50 maraka prodavali čizme. treba oštiti sve. Pa policija je to, policija je to zaprijenila gore. A moj brat došao, rekao... Čekaj, vidite li kamione s humanitarnom pomoći da dolaze? I gdje idu ti kamioni? Idu gore u Visoče džamiji, sad preko mosta u džamiju. A ništa vama ne dijeli narod? Pa ne dijeli čovjek. Crveni krst, civilna zaštita, niko ništa. Koliko ima mjesnih zajednica? Ja ne znam, djete, ja se sva ježi. Ja dijelam, Gore preko pruge dijele, pa nemoj tako. Pa ne, pročita na Facebooku šta Da li vjeruju? Znaš šta je, možda ne siđu ugra dva, možda gore dijeli. Znate u čemu je problem? Problem u tom što je nastavi izbacano smrad i smeće i namještaj isto. Ne možeš otići do džamije. Ja sam odnio spisak da predam neće ga. Razumijem, ama znam, Ja niste mogli vidjeti, aj sutra ćemo mi doći. Ja pa ne treba, ja samo pitam da li dovlači. Vjerujte, nam u tu će doći dva kamiona, ne treba, ništa, nam samo ide. Da, pomoć ti, samo je bitno da dođe do građana. Nama sad čekam sve da odnesemo. Sad morate i vi naći nekog odavde kod sve. To o čemu vi pričate. Nije organizovano to. Svi podjednako ne dobijaju. To je predsjednik mjesnih zajednica da popiše štete, mora, da ide prema tome. Niko nije za štete još ni zalazi. Ne, nema ljudi možda ni teke, moramo, znaš šta? Ja ovdje danas i prviš. Ode Glava, da. Kaže, čalcima su išli nositi a ovo bijelo. je da se ublaži malo to, a onda idemo kako treba, sistematski mi moramo riješiti, zajedno. Dolje kaže katastrofa. Sad smo prošli. Dobro je isto. Kroz neko selo smo prošli, znači, a mislim, sela niko, samo gradovi se ovo skoncentrišu. Sela mislim niko da ne gleda. Ljudi, molim Ljudi za se odbije braće, molim Zagreb za šećer. ne mogu biti. Šećera stolic, sve podržati. Posteđe je potrebno. A tako evo ide po radu. Ne, iće, svaki će konvoj dolazi samo da dođu među vas. Znači, ono što mi nastavimo direktno da ide. Kad je voda ovdje bila Vidim ako iznosi iz kuća. dolaze kamioni, vozi čamcima. Djeca nosila rušavicima. Jesmo da nije. Gledajte, poplavljene, zidove gledajte.